Enyaro badan pindon buram mala kapor. Enyaro badan pindon buram mala kapor. Enyaro badan pindon buram mala kapor. Kaburam hau pab hau kun badamen sim bakui. Kotrai Jisu. Yes ngongo yame yaro yame ngipindon buram yame hakanega janmit namar ka jinge spoon jame mela shayangi bandon lang bat me lada mem sha yangi ngimla bandon lang bat me mela pen biang yangi daga jingkoi jingkia mela pen kre yaga donur kamen siem jangi banwat yame hakanega janmit Kadbangi peit yame hakanega sakramen bakuit tam hakaduan ngidap daka jingid yame kamdame hakanega sngi toding beningong jongene banai ngikwa bamen pensleyangi daka jingid jame ka jingid snega jame habangila poi yaga sngi kabapra jonga jingduai Nobena Pentecost Jisu beid penkre yaga donur kamen siam jongi bangin dup kongu yaw men siam bakuit Bangin dup ia rengkat badu mensiam bakuin kumgi apostol bala trang bala kongu barkala kila ap naga bendaga jingkular jame ko mensiam bakuin jingkular jungu blay upa wan halo jungi kum gading kum galer bangin dup longki kon ba it shirhem yame ko Jisu yame ko pa barka balang bakuin barokaway Jisu beid hagane kelip mat ngikwa ban yaro pindon buram yame namar kanega jingkular jame rengat badbaro ki kon gibashimenda online ya kanega jingduwai daga batrang yame ngikirpad Jisu bamen kerku ya baro ki ingasem men pelong ya baro ki ingasem jongki kum ke yimene barit minda men yalam Yaki angel kiri ko chame bandon lang bat baro ki kon ki bashimen talang men paya kamaria teisoti batki bakin snow slor bakin snow ngain bakin snow dap daga bor men siem bakuid ko Jisu beid pen slayangi pen kandang yangi bat kadonu jangi kaya ro pendon buram yame minda kamen siem jangi kashat kamen rengkat bat kamaria teisoti
Kam Sngi apostol kabaw iwesaw haba kilaya kindulang ulay hakiya kane kahukum what like no na Jerusalem henry to up adu baka jingkula rupa jonga kanurlong
kumba ngalayatu hapi uji sulaong haki Henry pins up dakabor yendau mensi ambakud wan hiar halo jambi wat pinsik saki anga ha Jerusalem ha Judea baro kawai bad ha Samaria bad shadu bakut kaparte ko Jisu rengat bad ki apostol nidang ap ya kata kapor bah ngiru ngilongge saki haki hingga sem jangi kum kimi kipa ngilongge saki kum giko ngikti ngilongge saki hak hapadenge paralog jangi hapadenge para kinna ngilongge saki hapadenge para longame para longpa bangilongge saki hapadenge para samla bangilongge saki hapadenge para niam para riniam para lindo bangilongge saki katshabangilait pelong yangi ke saki dap dagabor jongamen siam bakoin penjana yangi ko Jisu kumbamela ong uyani sulapin baptis daka Henry satang kindiat Sngi yan sa pin baptis yapi da umen siam bakoin ko Jisu ngidang ap ya katagas Sngi ngidang ap hagas Sngi janggap Pentecost Sngi buram Pentecost bansyap pen baptis da umen siam bakoin sa syasin ay yar halo jangi komen siam bakoin wan pen sulay yangi wan pen gandang yangi wan shimdi pura ya kaneka kelitman Bersembakuy wan yerhagati bersembakuy wan yerhagati bersembakuy wan yerhagati bersembakuy wan yerhagati
ro yame ngi pendon buram yame ngi trang yame komen sim bakoi bamen wan hiar halo jongi wan men pen kalang ding yangi bamen pen ro yaga sap kapang ka jingai ki so jame komen sim bakoi bangilong ki kristan ki bajanai ki bakoi komen sim bakoi pen sule yangi vai pai ve ki bas ngap yaga tin jame ki bas ngap yaga jingi kai jame kerko yangi pen sauto yangi wan hiar halo jongi daga jing shampang ka jing sauto bad ka jing tip ka jing start ka bor ka jing ding buram jame ka jing ri blay jame daga boy jame komen sim bakoi wan hiar halo jongi menda wan hiar halar ka nika kelip mat pen gandang ya bar ki kon ki bashin menda haga nega jing da wai ka jing pen kare jongi komen sim bakoi ko ding jong ka bening ko ler jong ka bening wan hiar halo jongi ko bor jong ka bening wan hiar halo jongi wan hiar halo bar ki kon ki bashin menda online kerko yaki pensle yaki komen sim bakoi ai bor yai sister Judith iben sakren ben sakhi kai yangi chapangi so jong men sim bakoi ai bor yai pensle yai ba indup yo ya ka bor bagas yo ka sap ka pang ban yalap ba indup pen sauto yangi indup yalam yangi shagata ga jingi shirhem kame komen sim bakoi ko maria teisoti ya sailem naga vinda jangi ko rikoi bar ya sailem naga vinda jangi ko jos bakoi ya sailem naga vinda jangi bangindup dap daga bor jame komen sim bakoi hakane kelemat kuble ko mariam kabadap daga jingai e la karkuya pana pe kinde wala karkuya so ko jong pa jisu ko maria bakoi kami jong kuble duai naga binda jangi ginom pop minna bakabo jingai jangi amen Sngi. Beloved brothers and sisters in Christ Jesus, Ko men ko para ba I how try Jesus Christ. 2 days back we have heard about the 7 gifts of the Holy Spirit. Ar sngi men shwa ngela sngo shapang ki nyau tali ki chen ai jong men sim bakoi. Today, let us reflect together on the fruits of the Holy Spirit. Mata ka sngi tunginia puson ringkat halor ki so jong men sim bakoi. The 7 gifts of the Holy Spirit are like the roots of the tree. Ki nyau tali ki chen ai jong men sim bakoi ki long kum ki thiet jong uding. And the fruits are the fruits of the tree. But ki so jong men sim ki long kum ki so jong uding. If we are and open to God's gift, the Holy Spirit, the fruits of the Spirit will be visible in our life. Ladangi pili la de pani opdiang ya kitchen ai jong sim bakoi na ublei yen sa sei ya ki so jong sim bakoi. During the sacrament of confirmation, the person receives the 7 gifts of the Holy Spirit. Haba ni opdiang ya ka sakramen jing pen scam ni berkitu kibai opdiang ya ka nek sakramen ki opdiang ya ki nyau tuli kitchen ai jong sim bakoi. These gifts are given not to remain stagnant or stored in a storeroom like the material things we store. Kini kitchen ai simla ai knang ban shubu lene ban kenshow ha kano ka jaka jing kenshow. They are to be made use and bear fruit. Kidai nakabanta ban pendon kam ban sei kiso. Through the gift of the Holy Spirit, we bear fruit in the form of moral action. Dong lengba kitchen ai jong sim bakoi ni sei ya kiso takabangile ya kikam kiba tip hok tip sot tip brew tip blay. The fruits of the Holy Spirit are works that can be performed through the help of the Holy Spirit. Kiso jong sim bakoi kidai ki kam kiba ni le lengba kitchen ai jong sim bakoi. The presence of these fruits are the indication that the Holy Spirit dwells in us. Hakabadon yakine kiso jong sim bakoi kapen I shai ba ni don ya sim bakoi.
A confirmed person cooperate with this grace and grow in holiness. Ubreu ni ka breu uba la pen scam la yo ya sakramen jik pen scam ki long ki ba la thau da umen sim bo khoi. And in this way, people will see that the Holy Spirit is active in my life and in your life. Par ha ka ne kerkom ngi i ya ka jing long ka ba im jong umen sim bo khoi ha ka jing im jong phi jonga. Saint Paul in his letter to the Galatians chapter 5 verse 22 and 23 U Paulus apostol ha ka sithi sa gi Galatia lenong ka pasan dekat arpu lai mentioned the 9 fruits of the Holy Spirit. U lajer hang tu ya ki so jong umen sim bo khoi ki bedan khandai teli. Love, peace and joy, Ka jing ka jing kemen bat ka jing sat kemen patience, kindness and generosity, ka jing yai sha bat ka jing yai net slam bat ya ka jing long ka jing spoon faithfulness, gentleness and self-control. ka jing yai ne ka jing jai bat ka jing sansar lade. As Christians, we are expected to manifest these fruits of the Holy Spirit in our lives. Kum ki Kristan la kemilenti yengi ban pen pau yakini ki so ha ka jing im Kristan jongi The fruits revealed what the Holy Spirit is like. ki so ki pen I ya ka ba kumno umen sim ulong. And because the Holy Spirit is a person of the most holy Trinity, Namarba u humen sim ku ulong u person jong ke Trinity ba khoi the 3 persons are one. ki lai person ki long way The fruit reveal what God is like. ki so ki pen I ka ba kumno ublei ulong. Therefore, when these fruits of the Holy Spirit bear in our lives, Tinamar kata haba kini ki so jong umen sim ba khoi ki pau ha ka jing im jongi it reveals that we are perfect Christians or believers of Christ. ka pen I ba ngilong ki Kristan ki ba janai ha ka jing im. So, as St. Paul says in Galatians chapter 5 verse 25, Te kumbau Paulus ulaong ha ka sithi cha gi Galatia san arpusan if we lived by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. ladangi im da umen sim tongin saya lamru da umen sim. He further says in Galatians chapter 6 verse 8, Uong chusu ha cha gi Galatia ndreu pra if you sow to your own flesh, you will reap corruption from the flesh. lada pi bet hakado pin sakedru yo so nakado. But if you sow to the Spirit, you will reap eternal life from the Spirit. Henry la pi bet how men sim pin saked yo so jong umen sim. Because flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Namarba kamet baki kenjado kamla banyo pateng ya kahima ublei. But the kingdom of God is the fruit of the Holy Spirit. Henry kahima jong blei kedei kaso jong umen sim. The first fruit of the Holy Spirit is love or charity. Uso banikong jong umen sim khoi ulong kajing I. The Holy Spirit has infused in us with the capacity for love. Umen sim khoi ulapsu hangi ba ngindubla ban I. The love for God and of our neighbor without any desire of receiving something in return. Kajing I yaw blei bat yaro parmarjan kaba omdon kajing kemilenti banyo keliang. Therefore, when a person is filled with the fruit of love, Nemar kata haba ubreu neka breu uladap nda kaso jong kajing I. he or she will always focus on the needs of others without any expectation of receiving something. Ita ile ya kano klem da kemilenti ya kanong keliang. He or she will not look for fame or praise for the service rendered to the other.
Itai beriu inom kemilenti ba indubio jingero ne buram hakaba isakri yakiwei. A person filled with the Holy Spirit has no partiality. Ubreu uba ladap da mensimakui umdan kano kajing syaliang. No indifference towards the enemies or the stranger. Umlong ubreu uba le bom sunyau ya kino ki breu ki balong nong wei but ki bom pat itu. Because the love of the Spirit is not infatuating love but the eternal. And namarba kajing ai jong kajing e nau mensimakui omdei kajing e ke ba syusyo jing e henre kede kajing e ke ba janai bat ke ba bom jukut. The second fruit of the Holy Spirit is the fruit of joy. Uso ba aru dei uso jong kajing kemen. The joy of the Holy Spirit is not the joy that we receive from the world. Kajing kemen lene kajing suk ibangi yo na umen simakui omdei kata ke ba dei na kapertei. But it is the experience of inner joy. Henre kede kajing yo mat iya kajing kemen ke ba don sepo. When we put God at the center of our life. Habang ibu iya blei hapdeng du jong kajing im jongi. This joy of the Spirit we will experience only when we are in the state of undisturbed mind. Kane kajing kemen bang yo na omen simakui ni mat tang habang idon ya ka jingmut jing perkat ke bom don kano ru kajing wit. Without any negative things about oneself and others. Ta ke bom don kano kajing perkat ke bom biang le paken riang sapang yelade ne sapang jong kiwei. And this state of undisturbed mind will experience only when we go close to God. Pariakum kane ka jing yo mat ha kajing mut jing perkat ni don tang habang idon ya ublei. Then you will come to know that true joy of the Spirit comes from God. Di nomor kata pinsatip ba kajing kemen basisa na umen simakui kadai lang ba ublei. Not from money or possessions that you inherit from this world. Omdei na kapisa lene na kano kajing don jing em ke ba yo na kane ka pertei. The third fruit is the peace of the Holy Spirit. So balai udai kajing suk na umen sim. Peace can be experienced when we put our complete trust in God. Ni amat ia kajing suk haba ni ben set jeli telan au blei. Our hearts are troubled with worries, tensions and anxieties. Ki donor ki jongi ki kuslai jemut namar babun ki jing perkat kuslai ye ki e. Because we fail to trust God. We fail to trust in God's providential care. Namarba nyim sem la shania ha ublei. It is the spirit of peace that helps us to believe that God will provide all our need. Dei umen sim jo kajing suk ba pen sngo hangi ba ublei unsa simti bat unsa pen biang ya baro ki jinon kam ki jongi. Also, there is a tranquility within our soul that comes from our dependence on God. Kadon ru susu kajing jai halade hapo jongi haba ni shania lut yalade ha ublei. On the other hand, we are not in peace because we spend our time in judging others, criticizing, and our hearts filled with jealousy towards others. Hakwe pat kaliang ngim nom don ya kajing suk ani kajing jai halade namar balai ba ngi bun kam hakaba ngi lorni bat ngi bishar ya kiwei. Therefore, guilt feeling take control over us and lose the peace of mind. Di namar kata bakumta ngi don halade ka mensim sngo pop bat ngim don su ya kajing sngo suk mensim. Desire to receive praise and glory from others will also take away the peace of mind. Kajing trang ban yo ya kajing ya ro berkaburam na kiwei ru ka penduno ya kajing suk kemensim. Because we go on ponder in our hearts, I am not given praise for the good things that I have done. Namar ba ngajuk perkat halade ba ngam juyo jinya ro
nakabanta ki ba bha ki ba ngalale. But when the spirit of peace bears in our life, everything will go on. Henry haba ngidon ni sei ya ki so jong ka jingsuk jong uman sim ba khoi ka jing im jongi kanang ya chakhaman. And we will only focus on God and experience the peace of Christ, whatever the circumstances may be. But ki khmat jongi ki jing angnut jongi ki thau bet shau blei but ngin yo mat ya ka jing suk ha ka jing im. Next fruit is patience. Sa wei pat uso de uso jong ka jing yaine. Patience is the ability to bear the imperfections of others. Ka jing ya sha ka dei uso ba hindu bla ban sha ya ka jing le jong kiwe. It is through the knowledge of our own imperfections and our need for God's mercy and forgiveness. Kadai kata ka ba ni sngau halade ba ngim don kam ni don ya ka jing bom janai ba ni don kam ya ka jing rap nau blei. Patience makes us to show compassion in spite of their weakness. Ka jing ya sha ka pen la yangi ban ya sha walada don ki jing duna. It also makes us to set aside one's own personal plans and desires. Ka penlong ru yangi ba ngin bu no syakawai pat kaliang ya ka jing trang bat ka jing angnut jong lade. And enter into the shoes of the others and be one with them. Bat Henry ba ngin bu yelade haka jaka jong kiwai pat bat ban sngau ban long kawai bat ki. There is no anger or irritation to the people whom we live together, work together. Kam don kono ru ka jing sngau bitar ne ka jing sngau satnut bat kibriu kiba ngia imlang salang. And we will not shout or grumble at the persons because the Holy Spirit take control over our emotions. Bat ngin om khnyum ya kita kibriu namar ba ngidon yau ne so but ya uman sim bakoi. Next fruit is kindness. Wei pat uso ulong ke jing sebun. Kindness is having the heart that is willing to do acts of compassion. Ke jing sebun ke apen long ya ka donut ban le ya ke ka kam sngeulem. A kind person is always polite and respectful. Ubreu basbun ulong barabor ubadon akor pat pajai. A kind person have a positive attitudes and caring nature. Ubreu basbun ulong ubreu ubalong ubajai bat ubasbun ka kren ka theli. It is also the virtue of treating others equally. Ka long ru ka wei ka saptip hok ban le ya ki wei da kano ka jingle ka jing bom don ba sha siliang yeno. Without differentiating caste, religion, rich and the poor. Klem da don ka jing pen ya per hapedeng kiba ruspa ne kiba duk lemne ya kiba na kano ru ka jaj benriu. A person who is bearing these fruits of the Holy Spirit will not speak in a rough manner to the parents, teachers and elders. Uno badon ya une uso jong men sim bakoi kim jukren khor ya kimikikpa ne kino hikai. But he or she will approach in a polite manner in spite of their drunkardness and wickedness. Henry ki kin lech shaki kinakren bat ki ha kurkom badon akor bat ka ba jai. The next is the generosity. Sakwai pat uso jong men sim ulong uso jong kajing ai sebun. The spirit of generosity is a big-heartedness without any selfish mentality. Kajing long jong ni uso jong kajing ai sebun kalong kajing bom don ya kajing khapnap. But expresses with abundance in sharing to the needy. Henry kapen ya kajing long sebun hakaba ailem ya kitu kibaduk kibakerdu. It extends to everyone, even to the strangers, particularly the needy. Parkanero kapoi wat ha kitu kiba omdon kajing ya itu itau menoru bat kitu kiba lanot.
Generosity means not only giving food, money, or clothing, ban long ki ba ai sabun kamut ban ai ki jan kanep ne tang ban ai da kapisa katingka but our time and talents for the growth of others. Henry ka tauru ya ki sap ki phong bangi don bat ya kapor jongi tang kapanta jong ki wei Sometimes we are very selfish to spare our time for others. teng teng ilong ki ba khapnap pan penlut ya kapor na kapanta jong ki wei We are selfish to share our talents for the growth of others. ni khapnap ban sam haki wei long ba ki sap ki phong bangi don We have no time for others and for God. nim don por na kapanta ki wei bat na kapanta ublei One who bears the fruit of generosity will also overcome the sin of greed. no badon ya kane kas une uso jong ka jing ai sabun ulong ru ubreu bala ban job ya ka jing lalot Our yearning for material goods, ka jing yai trang ban yai lum ya ki badai jong ka perchay generosity also includes how we treat others and show mercy and justice. ka jing long ka ne ka jing ai sabun ka pan pau ru hangi ka ba ni don ya ka jing bishar hok ya ki we Next fruit is the faithfulness. we pat u so ulong ka jing yai ne Faithfulness is living our life in accordance with God's will and the commitment to the teaching of the church. ka jing yai ne ka long ban yai im kat kum ka mon jong blei pat ban yai but ya ka jing hikai jong ka balang It also includes our faithfulness in our responsibilities and duties as teachers and leaders or whatever it may be. kapan pauru ya ka jing yai ne ha ki kam ki jam jongi kum ki nang hikai kum ki ba la he lasan pat kum ta terter If the spirit of faithfulness dwells in us, lada umen sim jong ka jing yai ne u shong hangi priests and religious will be faithful to their call in serving God. ki lengdo bat ki riuniam kin long ki ba yai ne ha ka jing khot yaki Wives and husbands will be faithful to each other till the end of their life. ki sikurim ki balaya thoru kin yai ne ha ka jing im ringkat hadu ka jing yam Because of the absence of these fruits, divorce are taking place. namar ka jing bom don ya unu so jong men sim khuj nak takadaw ki don ki jing ya pelai tengah Chasing out one another from the house and children are left alone. da ka ba ki ya be iwe pat bat ki ino tang ya ki khun Also, children will be faithful to their parents and elders. bat ru ki khun kin long ki ba yai ne ha bat la ki mi ki pa bat ki bala he lasan Faithfulness will set us free from saying lies and exaggerations which creates problems in our life. ka jing yai ne ka penla yangi ban long ban light na ki jing ya thok ki jing ya syukur ha ki jing im jongi Next fruit is the gentleness. we pat uso udai uso jong ki jing jamnut Gentleness is sensitivity for one another. ka ne ki jing jamnut ka long ka jing snow ya ka jing don kam jong ki we A gentle person approach with care and humility. ubreu ba jamnut u lech shaki we da ka jing snow rit And is free from roughness and revengeful attitude. but umlong uba khor ya ki we It is grounded in humility, having a heart of forgiveness and grace. ulong ubai pensyong nong rim ha ka jing snow rit but ubadon ka men sim ban map Therefore, this fruit will give us the ability to forgive others and remain in peace with one another. rone uso upen la yangi balong ki ba map ya ki we Every talents and abilities that we have is considered as gift from God. man la ki talent ba ki jin ai la nhiều ba ki de ki jin ai na ublei Last fruit is the self-controlled. uso uba khadu ulong uso
ban sensar ya lade Self-control is one of the difficult things that we face. une u jing sensar lade udai uwei na kiso kiba It is the ability to exercise moderation in all things. udai uba pen la engi ban long kiba adkar haman lagi benta jong ke jing im It does not mean denying oneself from what we want or need. kam dei ba ngi klet ya ke ba ngi don kam It is the self-mastery of the circumstances to be in control of oneself than to be controlled by others. andrei ke dei kata ke ba ngi long kiba sensar kiba la ban sensar ya lade bat ya ke kiba ngi le ke jing im jongi andrei om ba ngin sha sensar hakibriu ne hakita ke kiba ngi le ba kiba don saudong jongi It is to be alert and conscious from falling into temptation and sinful ways and choose good. kalong ke jing pet ngor ba ke jing sarai ya lade ba ngin om hap hakino ki pop pat hakino ki jing sneu The drunkards are unable to control the alcohol. but ngilaru ban sensar bat ban ratin khong bat ban yale persya ya kijing turwa jong kibadi kia The drug addicts are not able to control. ki badi ya ki drug ki long ki briu ki bomla ban sensar ya ladi How many are addicted with mobile phone not able to keep aside? karno ngut ki ba long ki ba la krni ya ki mobile bat kimla ban bu siliang ya ka Lustful feelings and desires are not controlled. ki jing kwa brai ki long ki ba bom penla ya ki briu ki ba don ya kene jing sngo pakin om la ban sensar ya late As a result, many of the young girls today are carrying baby under age. but de na kene kadau ki khna samla ki ba dangrit ki hab ban kit ya ki khun It is happening even between the siblings. ka jia wat hapdeng si pararu Why? Because evil is in control, not the Holy Spirit. de namar ba boman ulong basensar andrei om umesim bakoi When the Holy Spirit take control over us and bear fruit of self-control, the Holy Spirit will help us to overcome our sinfulness and temptations. haba umesim ulong basensar bat umesim udon hangi ngila ban long ki basensar ya ki jing sniu paro Beloved brothers and sisters, as we earnestly prepare for the feast of Pentecost, ko men ko para kat ba ngidang penkre na kapenta Pentecost ta ka jing sirham let us pray for the fruit of the Holy Spirit tengin duai na kapenta ki so jong umesim bakoi to become a perfect Christians and a fruitful tree. ba ngindup klalong ki Kristan ki bajanai bat uding uba seso Enyaro yau try Jesus Christ. Junom la junom amen ko Jisu ngilayas ngo ya ka jim parsa jome hagne ko lipmat ban trang ya ki so jong men siam bakui hagne ga sngi ka bapra ngi kwa ban trang na ga binda ki so baro kin dai tli ki so ha ga jingim jongi bangin dup long ki kristan ba sei so ba janai ba khoi ba yasrim badme yarap yangi kat bangi duai ya ka jing duai rosary jong men siam bakui lemba ka tin lemba ka shindur jong sister mela pensle yangi menda ai ka ne ka jim pensle ka nang roi hangi ko himen ko para daga batrang ya baro kindai tiligiso ginang duai ya rosary jong men siam bakui ha ka ne ka sngi ka ba pra jong ga jing duai Nobena Pentecost Ngai ngai chao play power more baro. Nong chao play mateo. Dao Christ no meju. Rajui ya wala punang sibu kui. Ya wala kan Maria Jesusi. Ya wala shada ni ko Jesus Christus.
asal Melayu yang bertujuh Laya Cipaya Asli Laya Barakaya Lagi Syureng Syamsama Laya Barakaya Nangkal Wanpasya Yang Hanya Manusia Berkui Apalan Tertulik Berkui Harus Surat Berkui Harus Mabikok Harus Mimbadara Harus Mimbadara Amin Pajri Padne Tolong Berkui Kebencumi Aduan Ilma Cumi Tolong Mencumi Hadam Bareng Coai Minta Cumbang Cumi Pada Sngi Pada Mami Dengan Cumi Kumbang Rumah Presli Wala Indonesia Cucoy Mereka Pelajini Nasasmi Amin Publay Kumaria Kepada Persiai Utrai Berpala Berkuya Pada Belintai Pada Berkuya Sokwa Jompa Jisu Kumaria Berkuya Kumi Jomplay Tuan Entah Cumi Pokok Minta Berkuya Sinyar Cumi Amin Kapuro Mau Pak Berkuya Nasi Berkuya Kumbabalang kabanikong sejumlah berbuat junam amin. Amen. Mensim buku saya halau sampai berkebor sampai ditakkan saka sendiri pi. Pendap ya kecing im jengi. Mensim buku sejumlah trai juni, pendap kecing im juni. Mensim buku sejumlah trai juni, pendap kecing im juni. Mensim buku sejumlah trai juni. Pendapat Cingim Cumi, Komisim Buku Cingla Trai Cumi, 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 Pendapat Cingim Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Pendapat Cingim Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Pendapat Cingim Cumi. Kabuang Mau Pa Berkul Komisim Buku, Kumaralam Mengabanikong Cingla Berkul Amin. Betin ya kecing im jengi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Betin Cingim Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi. Dengan Cingim Cumi, Komisim Buku Cingla Trai Cumi, 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 dengan Cingim Cumi. 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 Kabuang Mau Pa Berkul Komisim Buku, Kumaralam Kabanikong Cingla Berkul Junam Amin. Penkentang ya jeng im jengi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Pengetanya Cingim Cumi, 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 Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Pengetanya Cingim Cumi. 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 Kabuang Mau Pa Berkul Komisim Buku, Kumaralam Kabanikong Amen. Penkelang hangi daga ding jing belai jome. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Penkelang Hangi Daga Ding Jing Belai Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Penkelang Hangi Daga Ding Jing Belai Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Penkelang Hangi Daga Ding Jing Belai Cumi. Komisim Buku Cingla Trai Cumi, Penkelang Hangi
ni da de jing tu le jong ni ko ma se mo ko de jing ba tra jing ni pen klan ni da de jing tu le jong ni ko ma se mo ko de jing ba tra jing ni pen klan ni da de jing tu le jong ni ko ma se mo ko de jing ba tra jing ni pen klan ni da de jing tu le jong ni ko ma se mo ko de jing ba tra jing ni pen klan ni da de jing tu le jong ni Come siamo come ci sono tragedi, per clammi da ci leggi, come siamo come ci sono tragedi, per clammi da ci leggi, Kaburam hal pada kun siamo come la bani bang chuta berbarwaj amen. Pendapi jing im jengi de kijin ai kiso bat kisap ki pom. Come siamo come ci sono tragedi, Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Come siamo hoje de lá tragedi. Pendapat jing jemi dapat ai sobat sapipom. Kaburam hal pada kun siamo Kumakalong mabalikong chuta barwaj nam amen. Wan men sim hoy men Shai berujuna mangaji badai jongtle. Wan sim hoy harus mujuna bangan betul badai jongtle. Wan sim hoy harus mujuna bangan nontam jongtle. Pendekatnya kata bang berkat nakaran mengenali. Nama kiri long nakapunta ke burung beli. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah,
mensim bakoi wan hiar halo jongi wan hiar halo baru kikon ki baduai wan hiar halo baru kikon dagi so junme daga jing komen ka jingi ka jing sot ka jingi Aisha jimba mensiam jingi sene jing jamno jing spoon mensiam jingi aine bor sen shar yalade da bar kine ki kindai tiligi so ai bangil long giding ba seiso ba kibri ki tu yangi dagi so ba minani ko jisu bayit pensle yangi bara fruits of the Holy Spirit anoint us with your Holy Spirit anoint us with your fruit every Christian be anointed mallake Christian abakinang yopdiang yaga jingai jang mensiam bakoi hakamda me yage so ko jisu bayit palong yangi ki bajanai palong yangi ki bakoi palong yangi ki baseiso shibon hallelujah hallelujah ko jisu ai bor hallelujah ko himan ko para trang yang mensiam bakoi pertas yang mensiam bakoi ko karpad yang mensiam bakoi ai ka bor mensiam bakoi karang ki minda hap ko jangi wei pai wei halo jangi halo ki inga sem jangi hallelujah 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 power 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 Holy Spirit hallelujah 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 Pentecostal fire Pentecostal fire power of the Pentecost hallelujah 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 la 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 da 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 Halor ke bapang ke basyutam minda halor ke kon ke baket ram halor ke kon ke bas gaukot lat halor ke kon ke bat talat halor ke bat yap shiliang halor ke bapang cancer halor ke bapang shini pang BP halor ke ba talat ya ka makeup pajangi halor ke bapang cyst halor ke bapang tumor halor ke bapang thyroid halor ke bapang Flakon, halor ke bapang Sngi, halor ke bapang budlom, halor ke bapang pangsis, halor ke bapang ya ke kosiyo, halor ke bapang ya ke shing, halor ke bapang ya ke tit, halor ke bapang good ya ke makeup pan, halor ke bapang ya ke sni dojangi, halor ke bapas rosi, ke bakusalai, halor ke bap suffering from mental sickness. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Aibor, 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 aibor. Halor bar ke kinna ke ba pen kare exam. Halor bar ke kinna ke ba dang hapden ki exam. Jesus. Aibor. Jing star jang mensiam bakoi. Pen klein ya ka jingkan mau ya ka memory jongi. Hallelujah. Halor ke kon ke ba ap ya ka result. La 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 la. Wan hiar ka mensiam bakoi. Halor bar ke kinna pule. Halor ke longgabe longgepa. Halor ke kon samla shinram. Halor ke kinna kullum baro. Hallelujah, hallelujah. Halor ke balang baro kawai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, Holy Spirit, Holy Spirit, come and sing bakoi. Veni Creator Spirit, come Creator Spirit. One man sing bapendimai, one come and sing bakoi. One pendimai ka parte, one pendimai ka jingim, one pendimai ka longing longsem jangi come and sing bakoi. One, I bor, pen kim yangi, pen kalain yangi daga sab kapong. Hallelujah, hallelujah. Ko himmen ko para hakanega sngi kabapra janga jing duai Nobena Pentecost ngila duai shirhem ngila duai ranggat badu Jesu hakanega sakramen bakoit tam hakaduan ngais kem pela yopediang yaka bor na mensiam bakoit menda
Yes kem piladak pilong kibrio kikon gibadap dagi so jong men siam bakuit baro kindai tiligi so. The fruits of the Holy Spirit are in you. Yes kem men siam baku duram pen koi pen kia yapi duram pelai lord yapi na baro jait kijinge chompi panik kejingkar ko na jisu minda kadba pedang yo pede kejingkar ko naga sakramen bakoi tama kaduan snohun hakamen siam pendam yalade penrit yalade ai ba ka bor chung jisu kanam pin ko buram yapi da umen siam bakoi Kabrom hok pa kun hok mun sim bakoi ko trung ku tam jisu ko Cecilia bakoi ko Joseph bakoi ko Maria ko kendik jisu lam ko himen ko para la shai ka sngi kalong ka sngi peit mi Pentecost but ngin stang ya ka program na do pra baje omdesh hinyo baje bat ka program ka jing mene sakramen kan stang artat ka jing duai rosary ka jing pen kre na ga benda men siam bakuin ni don nang da don ka jing yalap ka tin par ka jing duai rosary men siam bakuin rongi kendo nang da ni yai bateng ya ka mas bakuin ka bamut na do pra baje hadu kadar baje kalong ka por ba pen kre por jong ka jimpen kre por jong ka jinggar ko kito baro ke balaban shimendas ngaba shimenda kito ke bamlaban wanshane shimenda ha ka online par duai but kito ke bajan pelaban man shai maneng namar la shaingin perlong hai mane shajrong but kan angkam kerloi padu trai un karku kardo epi baro ke bawan shimenda ha kaneka jing duai peit meet Pentecost but kum juru ha ka sngiu trai bangidon ka convention Pentecost na do kindai baje hadu ar baje rangkat bat ka jingyalap tinu trai bat ka mas bakuit bat ka jing duai pen koit bat ka jimpen slay ani ro Jesus Christ Kenal dia Malaysia